I've heard I've seen a video, somebody stating Banda event are free the 27th of May, birthday celebration. Bring it on, I'm ready. Bring it on, I'm ready. And I'm not problem na swona woman on the event ya yena free kwalomo I'm no problem na swona vanhu va me va ta famba na mehe va swi tiva ku ni endla swa class ni endla swa proper ku hava na xinyimpa na xin'we nga xi vonaka and compromise safety ya vanhu and I always emphasize much ka timhaka ta safety ya vanhu ku ri laha a twaka matimba hi nga tika swilo swa mina mavona so vanhu va mina vanhu va nge swi koti ku famba va landzela swilo swa mahala lava nga ta fika va munhu kuma swilo swa mahala minkarhi yo tala swi tala ku va na tinyimpi vanhu va swilo swa mahala cause why u ya munhu un'wana na un'wana loyi a nga riki na xikongomelo xa ku why a wu fanele a huma ndlwini swilo swa mahala swi na tinyimpi ngopfu so loko loko a susiwa tihlo tihlo ri replace ku ho ya kwala lava ku ya kona loko loko a susiwa tihlo ho ya susiwa tihlo kwala mi lava ku ya kona but I can tell you I will always run proper things. I will always run proper things. I've got people who love me unconditionally so and who are ready to fund the event. Thanks to them. It's one time I mentioned man. Laban kota kuni dekela tafula amahloni ka vala lama mina. I've been so kind na vanhu ni hleketa ku ri maybe ile ka ni famba swin'we vanhu va ni jikela kwala ndleleni ku ri simply because vona va lava ku serve the interest ta munhu wo karhi. Vanhu loko mi nga va tivi vanhu they are so dangerous va vavisa va mirini va recorder ivi va recorder kwala vanhu va ri busy va kha va ni yevula. It's very wrong. Na wish lun'wana wa makwerhu swilo swo biha irrespective of whether maybe munhu yaloye a nga le ka ti-good terms na man fight your own battles. Ti-battle ta wena ti fanelanga ti va ti-battle ta munhu un'wanyana lona ti-battle ta wena i ri wexe so one day va fika laha hambi a vula xinkwa kumbe va volava yini ka munhu va fika va ni yevula ngopfu. I'm telling you va ni yevule ngopfu. It's very bad but anyway life goes on. So na yalo a nga va recorder a fanele nga va recordangi cause now wa swi vona ku swi ni se a ri ku twanane na vanhu vo karhi mhaka i va recordini swi na vumenemene nga swi endli swilo swa ku recorda vanhu loko va ri ku vulavuleni nga swi endli sweswo munhu un'wana na un'wana hi wa hlivula a ni nga swi tivi kumbe sweswi ni ri kahle ni nga ri na problem va ka va ni pretendela vutomi byi ka byi ya mahlweni mara i nga it's wrong swi vula ku na we yi vumenemene u yi vumenemene kokwala so though in sendile sweswi nga ni sendela swona mara swi nga va ni nga ri code vanhu va ni sendela swilo swa n'we mina ni sharp but a swi nga ta endleka ni nga react ehenhla ka swona cause I'm a human being a swi nga ta endleka ni nga react there is no way a no va na nsimbi ku fika kwalani yes I know I'm a very strong individual. I'm a very strong individual but swona swilo swin'wana fa swi tsandzeka ku va ni swi control event people be successful as you've seen it on social media you've made it to Ubuntu Kral the bill mavoko ku ri ibe part ya history leyi nga ndleka a Ubuntu Kral ku nga fangi munhu ku nga nwayiwa munhu ku nga zangu toviwa munhu na un'we no I'm so proud in n'wina people yeah mi cince mi va something big va tshwane ku tlasi ya mina a hi vanhu van'we na vanhu va munhu a hi vanhu va swibelani man leswi mi ta ni cinca mi ku i ri vanhu va swibelani a va laveki man na mi tiva n'wina mi hlweli ku hatla mi cinca munhu kwala na kwala mi n'wi cinca kwala na kwala mi tiva loko se mi lava ti-views ta ka YouTube mi ya ku ni cinceni mi ni vekela leswi mi lavaka ku ta ni vekisa hi swona so but now emphasize ku ri tlasi ya mina i vanhu va purpose a va fambi swilo swa mahala they know ku ri va hakelela leswi va nga ta va swi vona kwale va yaku kona the quality of the sound the setup I mean all those arrangements the artists swilo leswi hinkwaswo leswiwa they know ku ri leswo swo boha ku kuma swi va swi ri hi ndlela yaliya security very tight at all times so swi ni khoma kahle ngopfu loko ni vona vanhu va tshamisekile ku nga ri na tinyimpi na tin'we so I'm still humbled hi rirhandzu na support ya n'wina na xo hetelela ni rhandza no khensa Xikwembu no va powerful hikuva mina ni ri clever kumbe swin'wanyana thank you God for the protection for the love na vutlhari the wisdom as well by the grace of God we've made it as Kalanga Productions we've made it a ku ngo va timhaka ta ku hi special ngopfu but hikwalaho ka
kurangela hi Xikwembu. In everything that you do, you must put God. I'm over Jesus Christ, mina kumbe prophet kumbe angena kereke. Angena kereke, I mean. So, but Xikwembu xi kahle, because van'wanyana loko va attack I kota ku va vona loko itlele ku ri lowa insungurini loyi, insungurini loyi. Itlele nje u kota ku swi vona swilo Xikwembu xi kahle ngopfu. That's when you know. But anyway, totally blah blah later people ku va ku sweswiwani na va ta pasa something. I'm busy preparing for work. Ngisa ku ya ntirhweni. So ta blah later ni mi byela ku ri imani a nga ndla yini, mani a nga ndla mantwa mina boxa, mani a nga ndla yini. Mara loko leyi ubuntu ku rali loko mi lo buka mina ntsena a ni ta ndla leswi a swi ta va swi endleke a Pitori, leswi ni nga tshama ni swi endla Pitori. Van'wanyani I've seen it what this other video aka YouTube. I've seen this other video aka YouTube. Somebody dilolost or something. Ni vone swi fana leswiana kara compare my previous birthday celebration with the other thing which happened at Timbisa. Nga compare swi ka swi nga compareki. Don't compare so. Nasani ku swi swa mahala swa hlupha. I'm still saying swi swa mahala swa hlupha. Inge compare gig yako akara packing in trance na varna na cooler box. Inge swi compare swi mona spenda 300 ya inga compare swi ka swi nga compare swi compareki. Intla loko mi ta swi leswi mira hala ku tele yini inga byela vanhu va ku fuka va yima va landzelela hi ti darata ivi a ku tele yemuna swi swa mahala swo box ma ku tele a wu swi vona va ku ANC le grounding ku va ku tele njani. Don't talk about munhu wa ku va a nga ri na xikongomo xa ku u ya ku ya yima a ta ku tele u ya ku ya yima kwala ku julujulu mati i hoxe mukwana ni le xikwameni. U nga compare swo ka swi nga compareki ma woni loko mi ri busy mi ka mi endla swilo swa YouTube mi fanele mi vulavula swilo based on facts and principles. But n'wina nga munhu loyi na loko nga ku na content nyana is master tishi Xitsonga. I think that guy is not biased eka YouTube. No vona nga ku yenya na ka tsongunya loko ri wa shota nyana shota lana la, but the rest mo tikuma mi kha mi vulavula nje mfafada swiyale. Mi fanele ti views leta ta ka mi ti tirhela munjenje loko twela ku a hlama wahla u pfula nomo no loko twela ku vulavula. One special thing people that I want to do, I've made a resolution ya ku ri na ku fambela kule na nhlamba. I think recently ntatango nhlamba na munhu wa swona swa tinhlamba ni realize ku ri na ku ntatango nhlamba ka sweswi loko ni vulavula mavona and that swona sweswo ntsena swa tinhlamba it's taking something away from me. It's not me, mina ni swona sweswo. That's why loko u hlangana na mina personal you'll even doubt ku ri mina lo yena lo ka social media na, because munhu I'm just going to speak something. But about the chai, but that I know, I'm very different. I'm very different. So I've made a resolution. I'm going to you're not going to grow. Look at something like the Karuman that I'm saying, she's not tolerable. Like one look at something, Nava. Banga bahlon pheka ko or bana munhu one on one nje sethi kumeke vulavula nhlamba swi va swi nga ri right. Swi swa mahala people mina an advice vanhu ku attenda swa mahala swi tala ku ka swi nga fambi kahle. Swa mahala hakanyingi almost 99% hi minkarhi yo tala swi tala ku famba kahle. Xo sungula swa mahala i kuma ku okay i mahala loyi munhu u humela 17 rand ya byaleni afika xabiya yin'we i va na ti enga issues loko sa nga ha ri na yin'wanyana u twa nga ku maybe u funa provoke un'wanyana kwalani kumbe va luza focus a kota ku yiva leswiya kumbe a kota ku loko a heta kumbe nkarhi wun'wana so ku search ku languta swikhwama swa vanhu i tela hi mbilu yo biha loko ka swi swa mali, because i ri hava xikongomelo xa ku why i fane yalo wo ya hi ku va ri ku na swi swa mahala mina people mi ka swi swa mahala loko ku ri i ti rhandza swinene swi swa mahala fambelanyana kule na ngopfu na swilo swa mahala fambela ngo na charity. Loko ri rhandza ngo charity na wo ta ze i va charity. That's why na wo ta kuma ku swi loko ri n'wansati ya ti kuma se khijolela mahala wa swona ku famba swa mahala
swilo swa mahala I munhu wa ku famba swilo swa mahala I ta jolela mahala swirhongo u maka swilo swa mahala